konec mora biti gluboki. Od početka je lagani i gluboki konec. I otpusti. Čeka. To. To. Brzo otpusti. Ti ga polako ga otpusti. To je lepo. Super, ajde, dobro. Toliko Borešinje. Leva, desna. Polako. I leva. I desna. I leva. To je to. Desna. Lepo. Ajde, to je to. Dobro, super. Okreti se malo. Drži pravac. Drži pravac. Dobro. Otpusti. Otvori. Okreni se prema meni, desnu, okreni se prema meni. Uzmi agurtne i jako povući i pusti. Dobro, to je to. Hvala ti Branko što mene. To je to. Ovo je Tom Lider, instruktor. Okay. Najbolji. You can leave it. Pozicija. Malko levu. Idi malko levu. Još malko levu. Okreni tako i idemo. Obe dve komande ide pod dupe. Full stop. I drži. Super, a idemo ven. Tup, idemo ven. Lepo. Super. Mnogo lepo. Ajde, idi napravi ga još jedan put sam. Dobro, imaš malo kravate kao... Tu odi ravno. Pazi na noge, minimalna, jedna ruka dole, jedna gore, druga dole, super, i odmah gore. Ide iz spustova, ne gubi visine u spustu. I malo kraći ovi spustov, sam se napravi. Rekao ti je Daniel da dođeš gore. Tebi. To je to. Može puni care. I sa speedom. Puni speed. I nagni se na desnu stranu. Puna desna. Ajde, to je to. Super. I levo malko levo. Otvor glider. Ajde, idi na sljedeći. Neka ne ide ovamo pozada već.